Cilor. Foto dulu ya, Bang. Foto. Mamang lagi jualan cilung. Cilung apa cilor? Cilor. Oh, cilor. Cilor gulung. Cilor gulung. Oke, kurang deui. Anu eta. Hijina sabaraha duit eta mah? 2.000 tilu. Murahnya 2.000 tilu. Kaduna 2.000 eta. Oh, iya murah jasa eta. Awas tabur, Ceng. Ya tenaga sih. Sekolah dulu. Aduh, oh, yang mana nih? 2.000, Mang. Oh, dia mau gitu. Jalan nih. Tah, kabadinya tah, geranta. Geranta. Tuh nungguin tuh. Ada mau bihun, Neng. Batu. Oh, kamu yang bihun. Bihun. Menang 2.000. Iya ya. 2.000. Somai, mamang nyomai. Somai. Tinggal fotoyan. Ayo. Somai, mamang somai. Sakit begitu kali galau-galau. Ayo sadari. Nah, kami tadi mana? Masih ada tak? Mang, Ah, pindah belinya. Jajanan anak. Mana deh? Ceng. Mana deh? Kira di sawasan, Ceng. panas. Gas. Ada? Tayang tadi. Murah pe, bumuang deh. Ini mana? Nuklin ba naman na? Ya, lagi ulo kan? Rame dengan gulung. Mana saus, mana? Bagian. Iki teh. Udah. Saus. Ya. Tuh, Neng. Pian dong. Lo ke Firman murah. Lobat ke Firman. Murah. Eta mana? Cilor. Hah? Cilor ya mau lor uno pakai bihun. Oh, untuk pakai bihun. Nah, itu ya. Oh, ente eta mah. Kitu bae. Dindogan bae. Oh. Ini kita macet. Teh 2.000 tilu. Iya, mau betul. 2.000 tilu. Mun bihun Mending 1.000-an. 1.000-an. Murahnya. Macet. Udah macet. Yang mana yang kami lot? 1.000-an jajan anak. Tadi lo batoy. Sesandog na bay lo bang. Hah? Sesandog na. Sesandogna. Kunci al. Unggal poe dagang adik, Kang? Di mana kita? Di Bojong Manik. Oh, jauhnya di Bojong Manik dagang ka dieu. Lumayan. Tuh. Tarambu. Tarambu ge mau menang duit. Menarik jasa, Mas. Oh, rehe. Biasana ramena harinan, Minggu. Minggu, Sabtu. Pengunjungnya. Sabtu Minggu berarti nya. Hujan, Pak. Hujan, ini hujannya. Tadi jauh. Aku bare opat. Jento. Hah? Ay, kanya. Ya nih saya, Mang. Ay, kanya. Oh. Ah, yang orang burung. Anda lagi 4.000 menang opat. Kita cobain, teman-teman.
cilungnya Bang siapa nih? Jangan apa Bang Tari. Hah? Bang Tari. Bang Tari. Wis. Balado pakai. Hah? Balado. Entong lah. Iya. Yes, gitu baik. Oh, boleh boleh. Ya, punten ya. Ayo. Oke. Oke, teman-teman. Nih kita cobain ya. Apa nih? Cilor, apa cilung? Cilungnya Pak Tari. Koreng after before ya. Biji beam. Kopi udah. Sabi wala. Lumayan ya. 1.000. Kopi. Hah? Kopi.